Dobro jutro. Zadnji put sam se javio davno, sa razlogom. Znači, bili smo u Srbiji, imali jedan dobar odmor, rešili smo se one kuće, odradili smo šta smo imali da odradimo, bili u marini, pakovali se, farbali brod, napriču jedan video sa svim tim slikama, sa svim tim. Ali sad hoću, ovo je update, znači ovo je danas, jela, koji je datum? Koji je datum? 23. maj. U koliko je sati? 10:30 ujutru. Ja sam negdje skoro završio moju kafu, a Ela, kao po običaju, zajebavam se, ne, šalim se, Evo nas, radimo ovdje nešto za Windvane, ali bitno je gdje se nalazimo. Nalazimo se u maratonu na Key Westu, Florida. Otišli smo južno od našeg mesta, 330 milja smo imali put, koji je i bio dobar i nije bio dobar. Upali smo odmah prvi dan u jednu oluju. Bilo je najavljeno negdje oko 22 čvora vetar, što je ispalo nenormalno, nešto uopšte nije bilo 22 čvora. Imali smo talase, znači nama je kokpit 12 fita od vode, imali smo talase ovako negdje ovdje koji su me prskali sa strane, tako da to dođe neki 14-15 fita talasi, što je mnogo. Generalno je mnogo za ovaj ovdje deo, tako da nisam očekivao to, ali dobro, nema veze. Izgurali smo to, imali smo jednu dobru vožnju od nekih 10 sati u nevremenu. Posle smo se sklonili jedrili smo par sati i sklonili smo se na neko drugo mesto. Bacili sidro, onda smo morali da ronimo po to i šta ja znam, sad hoću da vam pokažem šta se dešava. Znači, sa srpskim gusarima idemo. Znači, evo nas ovdje, vidi brodova tamo. Znači, to je maraton marina, žuta ona kuća, objekat, onaj žuti iza, tu, to je marina i prostorije marine i imaju radionice, dobra je marina, pokazat ću vam to. Sad idemo vamo da vidimo, znači, šta se dešava. Evo, ovo smo upravo instalirali, 2 vinča, nismo imali vinčeve, jedili smo čak bez vinčeva, nije bilo interesantno. Onda ovo jedro smo uzeli polovno u odličnom stanju, koje falilo mu je par nekih fittinga koje ne mogu sad da nađem, imam problem s tim, pa onda moramo da menjamo to, da izmišljamo nešto drugo. Tako da, eto, to je jedan od problema. Ovo sam sad sašio da bi imali zaštitu od vetra. Dobro se pokazalo, imali smo par nekih naleta vetra. Windlass za dizanje sidra, on nam je pukao prvu noć nam je pukao, kad smo pokušali da koristimo to. Tako da sad na mišiće dižemo sidro koji je 55 poundi, sad ne znam koliko je to u kilograma, ali dosta. Ovo sidro je za brod od 20 i nešto, od 80, 70 fita, 60 fita, a mi smo praktično 40 fita, znači praktično je za veći brod, za veću tonažu, glavno. Ovo je sidro veličine normalne za naš brod, ali to je nama pomoćno sidro. Ništa, zavezani smo ovdje za mooring, za bovu. Ovdje su nam kante dizela, vode i benzina. Nemamo dizela ovdje, jednu kantu samo pomoćnu, ali generalno imamo 90 galona dizela u rezervoaru, tako da ako mi treba još dizela, onda imam problem. Ovo trenutno radimo. Ovo je Windvane.
gledam to da instaliramo, nemamo autopilot, uzet ćemo neki autopilot koji će da kontroliše Windvane, ali ovo trenutno gledam da instaliram, ovdje treba da odsečemo jer će ići ovdje na dek, tu će da se ugradi, tako da to bi trebalo da bude instalirano. Uradio sam generalnu ovih delova, zamenu, poručio sam iz Holandije od kompanije koja ovo proizvodi delove, tako da smo zamenili smo dosta tih delova za Windvane. To bi trebalo da bude dobro, ali trebalo bi, nije isto kao to će biti dobro. Umjesto ovoga Travelera imamo neki drugi sistem sa kanapima koji mi se dobro pokazao. Odlično mi kontroliše boom, tako da ovaj boom smo nabavili od drugog broda, od 43 fita broda, znači od većeg je broda boom, tako da je duži i pošto je duži možemo da stavimo veće jedro. Imao sam malo problem da nađem to veće jedro, ali smo našli i jako sam zadovoljan kako brod leži u vodi, kako se ponaša, znači ne leta mi puno, vidim da ga boom ga jednostavno fino ga kontroliše, stabilizuje ga dobro, tako da jako sam zadovoljan s tim. Mi smo trenutno ovdje u haosu, radimo na sve strane. Evo ovdje šta se sve dešava, upravo su ovi vinčevi ovdje instalirani, onaj preko puta, to je instalirano, ovo isto novije, ovaj brod nije imao ovu vrstu vinčeva, znači sve ovdje novije na ovom brodu. Eto, to je to, Bobac jednoga dole spava, jednoga Bobac dole spava, Elica je u fazonu da mi skuva drugu kafu. Ela, jesi u fazonu da mi skuvaš drugu kafu? Ela je uvek u fazonu. Evo Elica i Bobac. Ćao. Bobac kreće preko Atlantika. Bacit ćemo ga ajkulama. Moguće. Sve je moguće. Moguće. Jebi ga, život. Ideš ajkulama. Evo tebi ovo, ajde da ja upalim Ajde ja upalim sada ovaj generator. Sad pričat ćemo i tome kako struju, šta radimo sa strujom. Sad smo upravo poručili neke solarne panele. Ovdje su nam solarni paneli. Ovi ovdje. Stavio sam ih na materijal neki, ali ovi su dobri. Cix, to je novi sistem solarnih panela. Daju možda 20% struje više, ali generalno možeš i da pucaš u njih i dalje će da rade. Ovo je Honda inverter koji mi se odlično pokazao. Evo vidiš, upali Baja iz prve. Sad, da bi uštedio na baterijama, pošto nemam dovoljno solarnih panela još, onda upalimo ovaj inverter sa jednim galonom, to je negdje skoro 4 litra, može da nam radi skoro 5 sati. Znači sa 4 litra radi nam 5 sati. Za 5 sati može da nam napuni baterije, može da nam napravi 200 galona vode, to je negdje 800 litara vode, jel, skoro. Može znači 200 galona vode da nam napravi sa jednim galonom, da nam napuni baterije, glavne baterije i bateriju za pomoćni čamac, dingi. Znači mi imamo Portland Pudgy, odličan čamac i napravit ćemo jedan video o Portland Pudgy-u i bilo bi dobro da bila bi dobra fora da vidimo ako ima neko od proizvođača u Srbiji koji bi možda da napravimo nešto slično sa nekim idejama.
to bi bilo jako dobro da se naprave ti neki čamci, recimo za po Srbiji tu, za Dunav, za Crnu Goru, znaš, tako da, na tu foru, ok. Sad, šta se dešava ovdje? Ovdje je haos, Daj, nemoj ali, malo misliti. evo je, nervozna je, evo, odmah, daj, nemoj da mi silaziš dole, Ne evo. može se živi. Nema gdje da se prođe. Šta mi sad silaziš dole? Evo, pa da pokažem ljudima, da vidite kako si nervozna. Nisam ja nervozna. Nije. Popucali smo od vrućine svi, bre. Stani, bre, da pokažem, bre. Pa gdje kenjamo? Evo tu kenjamo. Ne može nikad da bude red na brodu. Vidi. Samo neki prođe. Tu spavamo sada zato što nam je zadnja soba u haosu. Evo je ova nervozna gospođa. Samo da prođe, molim te. Nemoj im zadnje zove da prođe. Izađi napad. Evo, izbacujem me napad. Pusti me, bre, da pokažem. Evo ga ovaj drkačija. Šta ti drkačija hoćeš? To sve što radiš, što nije pametno. Ne? Prvo dosadno je. Prvi put shvatiti pravi. Good. Good enough for now. Good enough for now. Okay, now I need to squeeze I need the locking nut here, and then I need to drill and then put the screw here just to hold from the pressure. Pull it. Fine. Yeah. Okay. Now I need a couple of tools. Start doing something. And that means that I could just relax. I did it slowly today. This was like super slow, but it's good. It's okay, you know. You need to slow down sometime. Even I don't know how to slow down, but We slow down a lot. I think we all burning out like with the boats and